mamen kwa homa no so na mene Daniel Nyame oye coordinator small scale miners association Eastern region. And na me fa we awansa the Ghanaian Observer na ka ho asem say small scale miners no so mo declare war ewo ahwoho na eto oman ma omo ye galamse no sa Chinese for ne ade omo hyehyehye nwura mu omo nye Ghana for so bekọ no wo se ba bi party chanfan so a wo ye galamse esenso no omo na small scale for na declare wo omo so pa na mani age mo chichi sa jeze ofrifo ni nyina mo chichi omo mesena mra ni omo ni na me bisa Daniel kwan ya wo mo fa so atu sa anamo da na o te me ka Adom FM so ne mo ache Adom okay, more small scale miners. Some to no galamse foreign galamse yesui boyemu kakra nia akohia se more small scale miners na fe de mo be fan tokwa no e de ahyemonsa na matu ahoho a wo mo ese yensu ani yenkwaye dan. Okay, me da wasi ya kunya da mami tie chefu na na so de o ti no sare tie ye Ghana Small Scale Miners Association ya kantama di say ye bebo aban na de ekoso oman mu a enenti ama TOS ne Labor Commission ni we for nya Labor Union ni na sorry etia say yembari mani jinga no eno jurede na ya tacha yi bi ye bebo aban ni yi awo ho a omo ye kwaye mu omo ye issue so omo say issue say ye kwaye no and ama Ghana nya obi a raise concern na kakra wo mo say ye ka mine ya ye na again say mine bia ye galamsey. There's a vast difference between miner and a galamsey. Galamsey are the or ye illegal person say the expected bia bi o no a ye so mo so omo na say o mama ye du ade no ehun aba asema Ghana fo nyina so etia e intimate small scale for ye so the sector no and as ye dimana aba under attack bia na say so to ye bibu aban because ekuna o zi sia no ye aban ko akọ ye nyina citizen nyina ye ko because nkofo ya ye ka o ma sem ye legal fo yi e bi si ya be du do na si ha o ma be gu ye memo o ma ye du bedi no ehun aba asem ye ka so si never o ga na nyina na du do na ye du nyina na say yem say ye o mo ne mu bi o ka te say fi fa ne nkofo akoye medication bi ba video so mu bi do na ye juma na for si bi na ye challenge for ye Ghana for na ye say juma no Ghana Small Scale Miner bi no be nya ko du akọ for it no say o de machine ko tima ko ye juma Daniel Mebao for how long ana as an association mo munim say sa ahohwo yi wo mo hye kwaye ni mu a wo mo say kwaye say nsuwa ya afeina mu sai sa kun ewo foreign galamseyers FOE Daniel that's it and you say me so foreign galamseyers so started 2019 after the first banner the president did by 2018 this was ban to so I need to wait you after that any about it for task force as an association I the control issues we are quite I the people of when you say the do be naturally you know I the bring say do be na and why here no na you to be young and do sa and I do one from the but up to now you know be our money sector be able to small scale Ghana Small Scale Association your task force are almost runs of forest in situation na but akwai the part of the task force ahun de ni so obako the bit say oba youth region oba bremu so no obako no bi so wo plan so wo fe obako bi wo ha itirama iduma ni kwaya de ndi ne say Ghana for na do on board ya ko sa ko yi nti ye say ne ya sorry ye ko ye busu ko da no one able to call a task force leader we board the cool up to now yet we the cool our Ghana because of how cool ya na cool here the media for we are aware carry the task force leader we board the cool they choose our cool ya and tell you come ya tiada and then ya sorry ya ko ebusu ko da Daniel ma menche obi bi na me mbisa se omo ho no galamse no amutu na omo ya members ni bi wo ko fin kan na wo Kumasi a watalenda asaman tamfo sa ho no wo akwan ne nchenchen ho nyina wo se ye tukọ omo ya hemfo a Daniel
But to be on work, a kind of beer or Sunday beer, I don't say, or yes, we don't keep mine. Will be on what kind who be a galamsey. Galamsey and What kind of beer, I can say, or yes, we don't keep mine. Now, someone be someone, I mean, so it's me a yanwa. How they manage quite almost fossil etiminia sa permit because minim. Sir, will be a honor, your man of prospecting license, a crowd with me the question with them, not what the A2. It's in a banner. My association, you are a major stakeholder, Daniel. That's it. Okay, no. Yeah, well, the little body, I have a commission, I'm not more permit or more those licenses, you know. And I said, yes, sir, or more be prospecting licenses. Or say, triple yes, panel, prospecting oil and pan, also oil mining. That's a really panel. When your mining is not oil mining, a minor commission said it operates a panel, or yet the right thing. 300 meters away from the river. There will be a mining. I don't know, I'm there, I can use a here. I'm very not at the south of one of the box was for your so. And you know, and I said, oh, money for the license, you say. Uncle Yajuma or money concession and brown the tag you or get the right in an answer or yet I'm seeing. And I'm very unusual. And the concession now signing, you know, about your certain man. I say, I won't start concession in my income. If you back over there, I say, now the tomorrow. What's the guarantee of what take at you? No move yet at the port. About for your arrest, about the police, about the purchase oil concession. After the military time out, it's only a document which you have I am media. And then challenge the industry. I'm serious for that case, here for sports people. The entire this is the brain. How at a small scale, what are situations now? Who can find a document? Now, what I don't mind, you know. Oh, not informative for my life. Not guarantee for that case was actually no more years with you. The donor see a foreign letter, a move here, a be a media for, be a money for, be a Boknabe, to believe for a buoyant insurance, so I'm only not and finding in eye to believe. Okay. Daniel, into Sima saying the roadmap, sir, a queen must try for a way as we, Quamben and Mofaso, a corner saying more tax force be, more to Mugu, Quayanim, Quamben and Mofaso, Akon, near Fan community, Daniel. The patrol. The tax was no, the tax can you order that. The tax can you, I'm on what they go for. Yes, sir, but I say, and then the carbon, you are boy, a tax force, no, which was like I was making their boy. And people be a telling them, I'm challenge because of say, I'm moving, I want air into me. Yes, sir, but I say, because you reach now, boy, with helicopter, military helicopter, no more for insurance, be a Cavabois. Because the tax was on, yeah, Juma. I'm not patrol insurance, but over 3 hours, over 2 hours, I'm not going to be able to see what you. As you say, I can't remember, I said, the hours was the mining, the always a illegal person. I'm not saying I'm seeing media will be on. It was more than year for so almost a month tonight. Younger than this, the task was not the economy of our car. All right. But that's Daniel, Yamen come Mumwa. Na yentimi into say yeah damase papa Daniel Nyame coordinator small scale miners association Eastern Region ameneno atwetwe enkomono Adom 106.3 FM yen kodel bonkratanum abna CJ yeah Mame fawo enko da obokrata ni mu na fe ensaba hodo a abano me the Republic Press na ebehase na Dr. Brenner Champo ye osofo no hwe nuane ene kua adwuma so CJ okasa ewo enuane ho na wo kyese eba no enuane ho bambo ne hyehye hodo wasaba ne di gu akwan so na ebema ye kase no enuane ahodo ya eba emonten so ene se de ho nsamotie no na de akuafo mpo edi ho dwuma no ye bekoso nya ne dodo na enkokodru pempeso se nuane ho bekọ atwe na eno no wo kyese aban no akade bia ye akuafo hia no wo mo de ema wom na plenty for food and jobs aye phase 2 no eno mo kyese se si ekrompo no babia dru no aburu wo mo susu ye kra so oma exceed wo mo expectations a wo mo ewe ni so de hunu se eba na aduane ho asem pa ne adwuma de a plenty for food and job hyehyɛ no ejane na so a ebeboa eno ho asɛm ɛwɔ ha eno da nkyɛn so a CJ enipa duasan enkrom ya na no posifo che wo mo ya no mo eye demonstration no yeso mo nyina enko remand na wo mo san emra magina court o ebuso ye besimu eda etoso enwotwe Republic President Bokata ebo ho amane e woni fa etoso yensa na akwa ne fa etoso enan no so a CJ Yura Hassan Ayariga
All People's Congress ɛhɔ na ɔpanyin ɔwɔ agye so na yɛ Frankatu ne de ma party no wɔno nso na party ne ɛyɛ ne dia ɛna wɔde soboɔ ɛbɔ adwadifoɔ ɛsɛ ɔmo ka ho bi na ma enuane boɔ ayɛ den ɛwɔ man ne mu saa ɛnɔpa wotie ya nɔpa no osia kaseɛbɔ no a yɛbɔ amaneɛ ya yɛkyɛ sɛ adwadifoɔ ne bi ɛkyɛ sɛ nuane ne boa yɛ den nti bi ɔma wo bakra wonya atɔfoɔ nti nuane ne gu hɔ no mu saa na aprɔ na sɛ yɛno na obi ka sɛ na ɛneɛ sɛ wowɔ nuane ne wɔ hɔ no ma woa wonim sɛ ne boa yɛ den nti na yɛntɔ no a adan na wonte so kakra na enko kyɛ sɛ ɔbayiri so ade ne boa no agyina so a na wama nneɛma no gu hɔ no ma na asɛe na aprɔ na wakɔto agu ɛno no sika no wobɛnya bi anasɛ wonya bi ahu dan na Hassan Ayarga ɛbɔ adwadifo dachi ɔsɛ ɛwɔ mu sɛ aban no adi Ghana fo hwamo ɛba no kwadwuma ɛne ɛho sɛnsɛm ni mu a so adwadifo no ɛwɔ sudie sanse mesisi ye adekro no ano kubanwa ɛna meta yusu pa na nim sɛ da no mekɔ Malam market consider no pabi sɛ yɛ hojada ɛkɔyɛ no krampo no obi shop mu ɛna menya no na CJ 5 liters no ɔde ma me 220 cedi ɛyɛ anwa no anwa kro ya na no ne na wɔtwe ya yɛkɔ agye nkotoku ana yɛkɔ akɔyɛ People's Forum yes kuba anwa kro na be no 280 Ghana cedi CJ wote ase enti no asɛ baabia ne ɛboa obia ɛdeje baabia ne ɛboa obia deje edwakro na mu na obɛbɔ awremu no baabia sigya pata wobɛkɔ hɔdom no na ade ne yɛ 10 cedi wobɛkɔ pata foforo mu no na yɛ 15 cedi apata foforo na yɛ 17 cedi asia si free market nti no ɛboa obia pɛ depending on infaso obenya no and obi ade ne de agye nti no na yɛra Hassan Ayarga bɔ adwadifo na soboɔ ɛso mo ka ho bi na ma nneoma boa yɛ den ɛyɛ wɔn a CJ ɔmo adwadifo na sansa kuafo de anuane ne kra no watu awie no hia tɔfoɔ sansa wantɔ a ɛbɛsɛe yɛde ni ukwa afuom hɔ na akɔtɔ afiri kuani ni ba ɛboa wo pɛ ɛna de ma no na kuani sugu ne yam saa kakɔ bɛka kyerɛ sɛ TNT na wo de ba wabeton na jira mo abo afei ebon so a na wano dem o complaini entade tebu akra nko bi begina akra na ate so tu si fie hia nyina de ato brode ba ko no so enti adwadifo amomo ene enso ye mo am tan se obi ene ho no beba dwom so oba bedi dwo besan ko fie se ma ade na me beton kra ma nya nto to da bia wo gina de ye bo ade bo kire kra na wo gina ho pa na wo bisa se na sika no kra na wo de ba dwom no eya he eti CJ no Republic Press aka ho asem na eno achi so de inquisitor da obokrata ene da mo kire se ukokolebo a ensense bi ya sorry ewo ho ya eno mo kire se ye looming crisis enya emeye crisis no enenam kwamu enti se mpanyefo wa na monto bi ne bibi o mo beye de afa ho de animanim ya no wo mo enye ne tentem se de beye na enkokodu sampempenso no na wokenkan ya wo kire se CEO no na kire se de ekokokokoso na mentebe ho asene de ebo aba ne nyina no egina wo mo so ho asam eda ha na si de wonim si Dr. Idodomane Boama Director of Elections na de ma NDC na wone civil society organizations asia ya o cheche wo mumu enema NDC amanyoko no ahunu e wabato nwumanim ene de nti omoto nsa efra so munyina meka ho bi meboa na agya wo mo entwe electoral commission adwinsi so na won ti ase na sa forensic audit na wo mo efra no munye na wonim yera Dr. Mane Boama ka se bi si yo say ya na nkofo ka so election de bibia be si ye wo be wini ana so be lu so police station ene wo so de wani kire o say enye police station kwa na ye decide wo se be wiwa na say yenwia no enye police station ko a o se EC office krompo no omutumi manipulate EC office omutu media omusakeka emobidi nkunim emobidi ntwo entia no ena omuntwe se beba no saa police station adwuma no omo ye ne dendenden aka EC office ni abato nwoma no e wo se EC makwan na ehwehwemu koso into the civil society organizations na sia ena wa cheche ni semu e de ache wo mo a the inquisitor ebo ho amane e wo ha na eno chi so CJ mamefa the new publisher the worker no and was also board solutions to premise for na wosa amampani dada amampani abedi akire alaje Dr. Mahmoud Bawumia CJ na sema woka wo ha no chese outboard motors no a afare for edi bedi dwuma no ono ebeye mampani omo behwe se ebeye solar powered CJ oso behwe se ebeye solar powered enti wo sa premise ho sense yete ya de bia yete ho amane eba kra afare fe omunya bi
eba na obi ahodo de agune dem no no to na boden eno na Dr. Bawumia chese oba wo be hwese sab motors outboard motors na afarfo no de kodi omudwuma ni nyina no eno no eye awie mu no mo be fa so enya sa nyina ma hode na ede be kɔ no nti eno eni nani sode hunu nti ajanim di fo no se ebi wo ho yeah na say Ghana ha na yeseda introduction no yeseda enru ha gidigidi sa eno nti no chese it is possible no say ayo say ebetumi aduru ha ebetumi anya bi ha yeah you see afarfo we de abetom no na traffigra ensensam no eno mo echeso mo so guso HC Ghana $111 million dollars eno eni sikom mine de o ma yentua ye yo mo bon trend say so mine na hwe yi a ye japade a South Africa no wo mo de omsa ebeto so the new publisher eka eno ho amane eno achi so no se ye mamemfa daily guide ento aso wo ba daily guide abokata ni mo se ya emrante ni maba wa post for saka wo mo a wo mo ene ye wo ye kire no wo mo remind no makọ no mo da he ba ko na wo ha ya jeswaji ni chichi ne ne chekoko ehye no yi obi nso na wo han ma no so check shirt long sleeves ena de oda ha so no aso Lacoste oda jese wo mo nyina post for say jejo machie se no wo bo kwa akotwe post for kukum charge police for the abo mo de doso esan se na me kai se je ha ya na yetena ya min say Monday no a me bo so kire wo se wo be kwa akote obi ba na political party bi ba na wo no de abo ho no na wakote wo se ma se no se obi billboard de si wo no se ma kwa wai no makobu atofom ni nyina no kosi damage ya jeli ebi no 2004 ebi so ma ya remande wo CJ me ne lawyer Koku Paint okasa ma shada kan public order act nim ya matra aken kan metie fo nyina ati enti se wo bo adwunu mpose kwa demonstration a gibrana ken kan Ghana emranim public order act no kan na ti ase so na wo ti abonte ye fa emotions si abonte na ya na ade ba kwa medi ya wo ho ye se obi etu na mo na entwa yi na se enko yi no na ya sa te ba bi ne ye se defend wo mo ne ya te ba bi ne ye se kasama wo mo wati ase ya ye careful na o man na ye ti mu no ye yi a ye ti so ne bo esenso a esegu ye ti so media me mpa bo ne se nye yie na emra no so de bia so na emra ni oman mu na emra ni oman mu na emra ni oman mu emra kro no aso si ja at a point ye adwuma ye nya na ye besan be kasati ase emra no se de mo de ye adwuma na enye nti se de emra no hwan na enkodi no emra no hwan na ye fa emra no enkodi no eti delegate ka ho asem eno edan chen so a wo mo eche se efe wages and salaries commission eno ma clarify say across the consensus a wo mo diaba no wo mo nyina entena se na wo mo pe ho ansem kaye na fo bia ntene ho ase e wo sa ensem nim na eno achi so no court na ma order ese manhia south wo mo enhwe ese nipa ahanum ni adwotwe enan 584 ya wo mo eto aba no ye wo nyina edin enfri manhia south abato enwomanim court na amasa order no daily guide abokrata ni nsema wode eba ye bi enie na eno achi no CJ mamefa the Ghanaian publisher na enwie asemu okay ti yera amhe CJ mawie why invention